arratsaldeon eta eskerrik asko bertaratzeagatik. Kanpainan gaude, baina ezin dugu ahaztu birusa hemendik daukagula, orduan mesedez neurriak sozio-sanitarioak gogoratu eta batez ere gure artean mantendu distantzia horiek, bai? Formatu berezi honetara egokitu behar izan gara eta EH Bildu pandemia izenetik erantzunkizunez jokatu du eta gaur ere zuekin erantzunkizunez jokatuko dugulakoan gaude. Ez izan zalantzarik. Eta ez izan zalantzarik ere, naiz eta momentu oso arraro eta gogor batean egon, hauteskunde hauetan asko jokatzen dugula. Gure herriak, Euskal Herriko herri guztiak erronka handia dute, baina gurean Laudion ere erronka izugarria da. Zutik jarri behar gara eta norabidea aldatu behar dugu. Eta nor da hori egiteko den gai den alderdi bakarra? Gu, EH Bildu. Eta ahalik eta indar gehien ematea nahiko genuke guztion artean, bai? EH Bilduren sinonimo oso polita eta oso zehatza kontzientzia da eta hitza, konpromisoa. Eta gure lehen islaria konpromisoari buruz asko daki. 8 urtez izan da zinegotzia, 8 urtez parlamentari aritua eta egunean egun datorrenari begirada baikorra eta eraikitzailea emateko gai den emakumea da. Txalo bero bat, Ebarentzat. Eskerrik asko, arratsaldeon Laudio. Hasi baino lehen, txalo bat eskatuko dizuet Pili eta Fontzoren oroimenez. Uztailaren batean, 30 urte bete ziren Zamoran autoistripu batean zendu zirenetik, dispertsio politikaren biktiman izan zirelarik. Gezurra dirudi, baina 30 urte ondoren politika berdinak pairatzen ari gara. Gogoan dut Gasteizko legebiltzarrean Aiaralderari buruz hitz egin dugun aldi ugarietako bat. Eta gaur osoko bilkura batean nabarmendu nituen lerro batzuk errepikatuko ditut. Y decía entonces, lo que a Aiaraldea le hace especial no son ni sus límites geográficos ni su orografía. Lo que le hace especial es esa relación, esa convivencia que existe en el eskualde entre el sector primario y la industria. Porque a pesar de que los ingresos económicos de la mayoría de los habitantes de estas tierras de Euskal Herria provengan del sector secundario, todavía hoy subsisten explotaciones ganaderas y agrícolas que, si bien no son tractoras de nuestra economía, ayudan a mantener la esencia de lo que en un día fue Aiaraldea. Orduan horrela deskribatu nuen, honela sentitzen dudalako. Eta eskualde hau gauza izan bada, denboraren joana jasateko eta bi ekoizpen sektore horien bizikidetzarekin evoluzionatzeko, ardura gaitezen bizikidetza horrek irauteaz, aurrera egiteaz, modernizatzeaz eta hiltzen ez usteaz. Aiaraldean bizi garenok ez dugu gure lurra hiltzea nahi, baina batzuek abandonatu egin gaituzte. Bai, EAJak eta PSek abandonatu egin gaituzte. Inbertsio estrategikoak egin behar izan direnean, eskualde honi bultzada bat emateko aleginak egin behar izan direnean, beste alde batera begiratu dute. Kanpainan bakarrik gogoratzen dira gutaz. Sí, algunos solo se acuerdan de nosotras en campaña electoral. Durante los 4 años siguientes se olvidan. Cuando EH Bildu ha propuesto políticas que ayuden y que impulsen a este eskualde, también se han encargado de mirar para otro lado.
Y no podemos permitir ni que el PNV ni que el PSE hagan propaganda a nuestra costa. Aquí conocemos muy bien nuestras necesidades que requieren respuestas y compromisos. Y ni el PNV ni el PSE cumplen lo que acuerdan, ni lo que venden, ni lo que prometen, y lo acabamos de ver en Madrid. Necesitamos compromisos para que Aiaraldea se reactive económica y socialmente, que invierta en el tercer sector también, en los pequeños comerciantes, en la hostelería, que cerraron sus negocios por responsabilidad social en el inicio de esta pandemia y que todavía a día de hoy están esperando como agua de mayo ayudas que Urkullu prometió con la boca pequeña. A esos y a esas también hay que ayudar. Gure gazteek duintasunez bizitzeko proiektu bat eraiki ahal izatea behar dugu. Hemen geratzea behar dugu. Alde egitera ez behartzea, prestatzen eta ikasten urteak eman ondoren lan aukerarik ez dutelako. Zaindu ditzagun gure gazteak, gure etorkizuna direlako. Eta zaintza hitza maiz entzuten ari gara egun hontan. Zaintzen gaituztenak zaindu behar ditugulako. Politika publikoak ezarri behar dira, besteak zaintzen hainbeste urtez aritu diren emakumeen eskubideak bermatzeko. Duintasunez bizi ahal izateko, pertsona guztientzako bizi modu duina. Ezin dugu onartu inor gizarte babes sistematik kanpo geratzea, inor ez porrota izango litzatekelako. Beharrezkoa da eskualde honetako langabezia altuari urgentziazko erantzunak ematea. Eta prest egon behar dugu etor dakigukenarako. Horregatik, EH Bildu proposatzen duen industria planak eskualde honetan garrantzia handia hartzen du. Bidezkoa da, merezi dugun osasun arreta jasotzea ere. Aiarako bizilagunok Bizkaia eta Araban zehar zorabiatzen gaituzte, ohiko proba simple batzuk egiteko. Leku batetik bestera ibili behar gara. Esparru honetan ere beste leku batera begiratu dute. Y necesitamos y merecemos que a Aiaraldea le permitan evolucionar, que le ayuden a crecer, a innovar, a ser una comarca cada vez más roja, más verde y más morada. Sabemos lo que necesitamos porque vivimos, sentimos y queremos este eskualde. Y hace tiempo que somos conscientes de que la situación necesita un cambio. Y para eso no nos hacen falta ni cifras ni datos oficiales que nos digan. Para eso no hace falta que nos lo digan, porque sabemos que hay mucha gente pasándolo realmente mal, que la atención médica no es lo que era, que las residencias privadas no dan la atención que nuestros mayores se merecen. Y si algo está claro es que ese cambio solo lo va a impulsar EH Bildu. Y no digo que lo vayamos a hacer solas, porque ni siquiera sería bueno pretenderlo, porque si no lo hacemos nosotras, no lo hará nadie. ¿Qué ha pasado en Madrid con la reforma laboral? Si la derogación está sobre la mesa es gracias a EH Bildu, porque ya hemos visto cómo ha reaccionado el PSE y Podemos. Necesitan un empujón y que EH Bildu además les marque el cambio. Otro tanto pasa con el derecho a decidir. Como esté en manos del PNV, tenemos otros 40 años esperando alguna transferencia que además parece que nos regalan. Los avances en materia socioeconómica y de soberanía dependen de la fuerza única y exclusivamente de la fuerza y del empuje de EH Bildu. Es así de sencillo y además es lo que nos merecemos. Y lo que ni nos merecemos ni necesitamos es a la derecha, a la ultraderecha ni al fascismo, ni Cayetana, ni Casados, ni Iturgaiz y mucho menos necesitamos a gente como Abascal. Vamos a volver a demostrarles que aquí no tienen nada que hacer. Y aquí, el 12 de julio, su casillero va a volver a estar a cero, porque no nos engañan, porque sabemos quiénes son y lo que pretenden. Nosotras necesitamos y nos merecemos a gente como Mikel y como Mayalen. Estamos en el ecuador de la campaña y cada acto al que acudimos, tanto Mikel como Mayalen siempre guardan unas líneas para acordarse de sus compañeros y compañeras de lista.
Bueno, hoy me toca a mí. Hoy me toca a mí. 4 urte partekatu ditut Mikel eta Maialenekin, eta oso erreza da bere ondoan lan egitea. Erreza eta aberasgarria ere. Haiekin ere gauza asko ikaste ditugulako. Ikasi dugu, ez dugula more ban behar, eta egiten dugunaz eta proposatzen dugunaz konbentzituta gaudenean ona dela herrialde honentzat, lanean jarraitu behar dugula lortu arte. No puedo estar más contenta ni más orgullosa. Estoy orgullosa de ser parte de este proyecto y de compartirlo con Maialen, con nuestra lehendakari, y con Mikel, y con el resto de mis compañeros y compañeras, y con todas vosotras. Beraz, bultzada handia emango diogu eskualde honi, Arabari, herri honi, eta denon artean egingo dugu. Zuokin, guztiokin, merezi dugun lehendakaria dugulako, merezi dugun herria lortzeko. Biba zuek, gora EH Bildu! Bueno, ikusten duzuenez, serio hartzen dugu gure neurriak, eta momentu eta serio eta gogorre hauetan, irribarre izpiak beharrezkoak dira, oso beharrezkoak. Eta gure hurrengo gonbidatua horretan aditua da. Herri mugimenduetan ibilitakoa, batez ere mugimendu ekologistarekin lotura zuzena du, eta politika-gintza munduan sartu zenean holan publikoki, ekitaldi batean bere burua aurkeztu behar zuenean, oso erabitzian egin zuen. Bombero feliz. Bueno, bombero feliz aparte, Araba goitik bera zeharkatu du, Euskal Herriko zein munduko basakeri handienak konplexu barik salatzeko gai da, eta Arabako zerrenda burua da. Zerrenda anitz baten lehengoa, ez da makala, Ez naiz luzatuko, zuenskin, Mikel. Kaixo Laudio. Hau Aiaraldea. Ez dakit urgutxi ezote diaten jarri, esaten ari zaizkie pixka bat abotsaia ere kaskatzen hasi daitela, así que, bueno, ea moldatzen garen. Gaur motzean arituko naiz, kapitainarekin gatoz, horrek abantailak ere baditu, berak ere esplikatzen ditu, konpromisoak eta bar, ezta. Dena den nire gaurko lehen hitzak, ebak ere egin du, baina ostirala izan da, berriro ere, errepideetara begira daude, ezta. Espetxe bidean bizitza galdu dutenentzat, eta noski Pili eta Afonsoretzat, Ourentzeko bidean hil zirenetik, alaba eta laguna bisitatzera, eta ez dira bakarrak. Beste 14 biktimen memoria aldarrikatu nahi dut. Besarkadari beroena guztientzat. Ez dago justiziarik biktima guztien aitortzarik gabe. Eskerrik asko. Nire bigarren hitzak duela astebete, justo, plaza honetan egon zirenei eskaini nahi dizkiet, ezta? Horreko astean EAJ kideak hemen egon ziren. Eta, bueno, esan zituzten gauzak, esan zituzten. El presidente del partido aprovechó esta plaza para decir que han sufrido mucho, no sé imitar su voz, pero que han sufrido mucho en esta legislatura. Y literalmente dijo que por 4 votos no han tenido mayoría absoluta y que precisamente por eso han sufrido mucho. Yo digo, ¿en qué quedamos, Andoni? ¿Habéis cumplido vuestro programa, como estáis diciendo esta semana? ¿O habéis sufrido mucho y no lo habéis podido cumplir, como dijisteis aquí?
¿O es que nos pasamos el día hablando del auzolán y después solo sabemos gobernar con mayorías absolutas para no escuchar a nadie? Porque el balance de legislatura, por mucho que ahora lo quieran pintar de colores, ha sido gris, ha sido muy gris. Tenemos 20 leyes sin aprobar, 1000 trabajos empezados sin acabar, la ponencia de recuperación de Aiaraldea, pero podíamos hablar de la ponencia de automoción o la ponencia de residuos. Con el nuevo estatus, arranque, parada, derrape, ciaboga, para atrás. Y mientras, sin avanzar en los grandes problemas de este país. La cohesión social ha ido a peor. Miles de jubilados cobrando la renta de garantía de ingresos y sin llegar a pensiones dignas. Los informes de pobreza diciendo que hay más de 250.000 personas en situación de ausencia de bienestar. El desempleo, sobre todo el juvenil, doblando la media europea. La precariedad laboral campando a sus anchas. La tercera parte de este país sin capacidad económica de hacer frente a un imprevisto. Y vino el imprevisto, y vino la COVID. Y ahora con la COVID, además, hemos visto que la sanidad no aguantaba una sacudida, que la educación tampoco, el sistema de cuidado de nuestros mayores tampoco, que el empleo era frágil y precario, que los suministros esenciales estaban deslocalizados y que había un gobierno desbordado, sin capacidad de reacción y sin capacidad de dirigir políticamente esto. Un cero a la izquierda. Ze konfinamentudik irten berri gara, eta egongo da lehenbaileen orrialdea pasatu nahi duenik, baina memoria daukagu eta oso ondo gogoratzen dugu Urkullu jaunak ez dituela entzun nahi izan Osakidetzako langileen eta Euskal Herria Bilduren oharrak. Urtarrilaren 29 zen, eta ordurako galdera idatzia egina genion Urkulluri, ea Osakidetza prest zegoen pandemia bati aurre egiteko. Ia hilabete gero, berriro ere zuzendu genitzaion Urkulluri kezka berarekin, eta 4 egun beranduago, ja otsailaren 28an, Txagorritxuko ospitalean birusa deskubritu zen. Harrezkero, gure proposamenak erregistratzen erroldatzen jarraitu dugu. Pandemia geldiarazteko martxoan, apirila, maiatzean, ekainean, Urkulluk bat bera ere ez du entzun. Ez ditu langileak entzuten, ez ditu sindikatuak entzuten, ez du Euskal Herria Bildu entzuten, ez du inor entzuten. Zein da zure prepotentziagatik ordaindu behar dugun prezioa, Inigo Urkullu jauna? Jeitsi, odeietatik, eta jarri oinak lurrean, Urkullu jauna. A nadie ha querido escuchar Urkullu. No escucha a los trabajadores, a las trabajadoras, no escucha a los sindicatos, no escucha a Euskal Herria Bildu, no escucha a nadie. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por su arrogancia, señor Urkullu? Bájese ya de las nubes y ponga los pies en el suelo, señor Urkullu. Y menos mal, a los y a las invisibles que han sacado este lío adelante, menos mal. Horregatik ez gara nekatuko txalotzen eta berriro egingo dugu, eta eskertuko dugu Osakidetzako profesionalen lan aparta, irakasleen lan aparta, erredentziako zaintza langileena, garraiolariena, garbitzailea, edo elikatu gaituzten baserritarren eta beste hainbaten lana eskartuko dugu. Eta soluzionatu gabeko arazoekin jarraituz. Aprobetxatu nahi dut, Maialenek ematen didan konfidantza. Aste artean, Bastidan egon ginen elkarrekin, eta Maialenek Euskal Herria Bilduren 10 gehi bat konpromisoak aurkeztu zituen, eta 7. iritsi zenean, esan zuen hau ez dut azalduko. Ze Mikelengan konfiantza daukat eta berak azaldu dezala. Atzo goizean aurkeztuen dituen konpromiso horiek, ez naiz banan-bana hasiko, neurri desente. Baina gauean, hauteskunde eztabaida etorri zen, eta gaia atera zen berriro, ez dakit ikusi zenuten. Bloke importante gisa agertu zen, larrialdi klimatikoa, energia ingurumena kontu guzti hau. Normala, ze dena dago jokoan, krisi klimatiko eta ekologikoarekin. Gai honetan ez badugu asmatzen, akabo datozen belaunaldien etorkizuna. Horrela da, simplea da. Eta eztabaida osoan, gai guztietan, Mendia eta Urkullu tanden hori, nahiko flojo ibili baldin bazen ere, gai honetan, bereziki larria iruditzu zitzaidan beraien jarrera. Eta bereziki Inigo Urkullurena. Eta iruditzen zait ez duela ulertu ere egiten, erronkaren tamaina. Eta iruditzen zait gai honetan, beste askotan bezala, zilegitasunaz hitz egiten hasi behar dugula. Sí, de legitimidad. Porque en el debate, a mí me llama la atención que en casi todos los temas, Urkullu sacaba datos comparativos, ¿no? Mejor que en España con esto, mejor que en Europa con esto. Siempre hay algún dato del que se puede tirar y hacer palanca para decir que estamos bien. Pero en los temas energéticos y climáticos y medio ambiente, ni menciona España ni menciona Europa. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Pues porque nuestras emisiones de gases que provocan el cambio climático son más altas que en España y que en Europa.
porque nuestra generación de energías renovables es mucho menor que en España y que en Europa, porque la artificialización de nuestro suelo, el hormigón, es casi el doble que la media de Europa, porque nuestra generación de residuos es gigante y nuestra huella ecológica es tremenda. Y entonces pensé, tenemos que empezar a hablar de legitimidad. Porque ¿qué legitimidad tienen para hablar de economía circular los que están inaugurando la segunda incineradora? ¿Qué legitimidad tienen los que han despreciado siempre la cartera de medio ambiente? Cuando cayó Zaldívar, ¿qué fue lo primero que dijo Ana Sagasti? El PNV nunca ha cuestionado el medio ambiente. A nosotros no nos miréis. Eso dijo. ¿Qué legitimidad tienen los que se pasaron 10 años intentando hacer fracking? ¿Y qué legitimidad tienen los que vendieron eólicas de Euskadi y Iberdrola? Los que dejaron que Siemens se la llevara a Gamesa. ¿Qué legitimidad tienen los que quieren construir una línea de tren de alta velocidad detrás de otra? ¿Y qué legitimidad tiene él, Íñigo Urkullu, para hablar de esto? Él, que sigue impulsando los planes de gas fósil en Araba. Él, que se va a blanquear a Petronor a decir que son la vanguardia de renovables, cuando Petronor ella sola emite tanto CO2 como 250.000 personas en este país. Él, que cogió a Ajuria Enea con un 8% de renovables y 8 años después seguimos con un 8% de renovables. Él, que va hablando de bajar a cero las emisiones de CO2 dentro de 30 años, pero que en 8 años que lleva mandando no ha conseguido bajar nada, cero. Peor, han subido las emisiones. Y él, que cuando cayó Zaldívar y provocó el drama humano y la mayor catástrofe medioambiental de la historia reciente de este país, no se le ocurrió otra cosa que celebrar elecciones, no ir al lugar en 6 días y además mosquearse porque se lo recordaron. Siento decirlo así, pero Urkullu no es parte de la solución al cambio climático, es parte del problema del cambio climático. Euskal Herria Bildu bai. Euskal Herria Bildu bai da soluzioaren partea. Herriz herri ari gara, dagoeneko ari gara neurriak hartzen. Hauteskundeen aurretik informazio konpilatzen aritu gara, ni nerorien ibili naiz, gidaliburu bat egin nahi genuen. Ea ze praktika iraunkorrak ditugun gure udalerrietan. Harrituko zinatekete, zenbat ekimen abiatu diren, ze kapazitatea dagoen, ze sormena daukagun udaletxeetan. Herri ezberdinetan ari gara, argindar berriztagarria erosten, energia berriztagarria bultzatzen, min hidraulikoa, fotovoltaikoa, biomasa galdarak, energia kontsumorik gabeko ur-araztegiak inauguratzen, kompostaje komunitarioa lantzen, biogaz proiektua bultzatzen, komerzializatzaile publikoak sortzen, mugikortasun ez motorizatua pizten, eta bar, eta bar, eta bar, eta bar. Baina orain eskala jauzi bat egitea tokatzen zaigu. Eta Maialen lehendakaria izaten denean, jauzi hori egin, eta herri hau 21. mendeko erronka nagusia den klima larrialdiari aurre egiten jarriko dugu. Eta guk bai, guk badaukagu legitimitatea hau esateko. Eta guzti hau, hainbeste maite dugun eta maite dudan alkate Pablo Gorostiagarekin lotu nahi dut. Ze gauza askogatik maite dugu Pablo, badaki berak, baina gaur egin zioten elkarrizketa bat ekarri nahi nuen gogora. Una entrevista en la que a Pablo le preguntaban y él decía, necesitamos un plan, un programa, unas líneas, pero sobre todo necesitamos dar mucho ejemplo. Bai, Pablo, bai, eredugarriak izan behar dugu. Eta bota ditut adibide batzuk. Y en Laudio, empezando por Pablo y llegando hasta Nacho, habéis sido ejemplares. Y yo antes he hablado de ejemplos de políticas de sostenibilidad, pero lo podemos trasladar a cualquier tipo de política, a cualquier campo. Y aquí, en Laudio, cada vez que hemos tenido responsabilidades, hemos dado ejemplo de participación, de transparencia, de trabajo, de auzolán y de honradez. ¿Por qué? Porque solo entendemos así la política. Porque si no nos quedamos en casa o en la calle, que también hay que estar. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Estaba bien yo de bombero feliz y Maialen de periodista feliz. Porque cuando encaramos la política institucional y nos hacemos preguntas, llegan las preguntas, siempre nos ponemos delante de las cosas importantes. ¿Las cosas importantes qué son al final? Pues preguntarse cómo lo vamos a hacer para que nos vaya a todos un poquito mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer para repartir lo que hay un poquito mejor? ¿Vosotros y vosotras os creéis que esas eran las preguntas que se hacían, por ejemplo, Chicho de Miguel y su banda de mariachis? ¿O la cuadrilla de Alonsotegui?
¿O los que diseñaron las OPEs de Osakidetza? ¿O los que impulsaron la red privada de vertederos? ¿O los amigos de Montai? No se hacen esas preguntas, se hacen otras preguntas. Por eso, cuando escuchéis a algunos decir, porque últimamente andan diciendo, que qué es eso de derechas y izquierdas, les podéis decir con toda tranquilidad eso que tanto les cuesta entender, que la honradez, la solidaridad, el compromiso, la dignidad, la humildad, todo eso que lleváis y llevamos trabajando tantos años, esa es la puerta de entrada a la izquierda. Esa es la puerta que les va a costar descubrir. Ze gaur, bai munduan, bai estatuan, bai leku guztietan, inoiz baino argiago ikusten da etorkizuna eraikitzeko bi eta bakarrik bi ereduen arteko talga dagoela. Inoiz baino ageriagoko da. Disputa bat dagoela, eskuineko eredu baztertzaile eta autoritarioen, eta ezkerreko proiektu askatzaile eta solidarioen artean. Eta orain, herri honetako eskuinak mozorroa ipini eta ziria sartu nahi digu. Ezker eskuin ikuspegiak ez direla existitzen esanez. Ez omen daude eredu kontrajarriak etorkizuna eraikitzeko. Bai, badaude, noski daudela. Badaude ezker eta eskuin proiektuak. Eta hemen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, esan dizuedan guztiagatik, ezkerreko alternatibak izen propioa du. Euskal Herria Bildu. Uztailaren 12an, ezkerreko botoaren konzentrazioa, Euskal Herria Bilduren inguruan batzea oso garrantzitsua da. Etorkizunari atea irekitzeko, ultraeskuinari gogor jipoitzeko, herritarrak eta lurraldea babesteko, 21. mendeko erronkei begira behingoz jartzeko, bizitza eta planeta erdigunean kokatzeko. Hori guztia egiteko, ezkerrekoa, ekologista, feminista, langilea eta eraldatzailea den botoa Euskal Herria Bildurengan kontzentratu behar da. Beraz, uztailaren 12an, ezker boto bakar bat ere ez etxean. Denak Euskal Herria Bildu bultzatzera. Aupa Laudio, aupa Aiaraldea, eta gora Euskal Errepublika. Alperrik dela sufritzea ikasi genuen txikitan ta errazaztu dugu handitan gaur joan gaitezke festara zu ere etortzen bazara gura piloa gauztera nire ondora zurekin gora tresnego gaueko argia pizteko presurekin irrifar egiteko dantza dezagun dantzan egin gauan argitzeraino Seremos
Bueno, Ainize, zoragarria, zesango dugu. Konturatu gabe, kanpaina erdialdean gaude, eta batzuek nekean abarituko dute beste batzuek baino, esateako Ainize, orain zertan, eta pantailarrean daudenok ziurrazki apurtzuet ere. Gure lana da ere indar hori transmititzea, eta oso garrantzitsua da jakitea, beraiek jakitea, hautagai honena daukagula eta indar hori pasatzea, bai? Ez naiz komplikatuko, ez diot aurkezpen handirik egingo, herriz herritik dabilen EH Bilduko furgonetetan ikusi dugu, gure lehendakaria, Maialen Iriarte. Arratsaldeon Laudio, plazer handia da. Duela 4 urte kazetari feliz izatetik Euskal Herria Bildura urratsa emanuenean, beste gauza askoren artean Euskal Herria Bilduko balore asko oso garrantzitsutzat jotzen nituelako emanuen urratsa noski. Eta bat zen, behin eta berriz entzutenielako Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonei, herritarrentzat, baina herritarrekin egiten zutela lana. Eta nik nire buruari erronka hori jarri nion, herritarrentzat, baina herritarrekin egitea, eta herritarrei begira, eta herritarren kezkak entzunda, eta herritarrei kontatuz legebiltzarrean egiten genuena. Eta horregatik, 4 urte hauetan ibili naiz herriz herri. Eta uste dut, 4 urte hauetan gehien errepikatu dudan, edo gehien errepikatu ditudan herrien rankinean Laudio lehenengo edo dagoela. Askotan etorri naiz, badakizue, hauteskunde municipaletan, hauteskunde orokorretan etorri naiz hitzaldiak ematea, eta uste dut, bai, rankin horretan goi-goian dagoela Laudio, eta niretzat plazer handia da gaur berriro ere zuekin egotea. Plazer handia izan da Natxorekin egotea, baina benetan diozuet plazer handia dela Pablorekin egotea. Pablo niretzat Euskal Herria Bildura etorri aurretik ere izan dalako Euskal politikagintzaren erreferente handi bat, eta miresmen handia dio dalako, eta gaur hemen egotea asko eskertzen dut benetan muxu bat, eman ezin dizudan muxu bat, baina gustora emango nizukena. Eta animo Laudio, irabaztera goaz. Irabazi dugu askotan Laudion, orain berriro ere irabaztera goaz. Eta egitera goaz, orain pandemian, herri honetako Euskal Herria Bilduko taldeak egin duzuen lanaren ildotik hainbat lan. Badakidalako aritu zaraitela familiak babesteko, haurrak babesteko, jendearen beharrak babesteko lanean eta plan ezberdinak jarri dituzuela mahai gainean, pandemia bizi genuen bitartean, pandemiaren okerrena bizi genuen bitartean jendea laguntzeko. Horretarako etorri bai gara gu politikara, jendeari bizitza errazteko, geure ingurukoei, geure buruari beste eredu bat posible dela esateko. Horretarako gaudelako. Beraz, txalo bero bat egin dezuen lan horregatik, talde berriak egin duen lanagatik, eta orain irabaztera goaz. Eta kito. Egun gogorrak pasa ditugu, baina pandemia ez da amaitu. Horregatik berriro esan nahi dizuet, zaindu gaitezen, zaindu zaitezen, garrantzitsua delako, eta ez degulako nahi berriz ere alako momentu larriak pasa. Eta momentu hau aprobetxatuko dut, egun hauetan egunero egiten ari naizen bezala COVID-aren ondorioz hil diren pertsonak gogoratzeko. Izan ere, benetan larria eta benetan mingarria izaten baldin bada heriotza kasu honetan, are larriagoa izan delako gertuko inor alboan izan gabe azken hatza ematea. Beraz, pertsona horiek guztiak gogoratu nahi ditut, beraien familia artekoek, eta pandemia honetan asko sufritu duten pertsona guztiak. Pandemia honek gauza asko utzi dizkigu argitan.
gauza asko utzi dizkigu argitan. Eta pandemia honek argitan utzi digun gauzaetariko bat da, jendeak dagoeneko esaten zuen gauza bat igerri degulako, egunero espaldin bada aldian behin medikuaren gana joan behar degulako, edo aurra eraman behar degulako, edo gama eraman behar degulako, edo gu geuk jun behar degulako, ezta? Eta nik uste dut danak geneukala dagoeneko oso barneratua Osakidetza izan dena dagoeneko ez dela zen ura. Osasun langilerik onenak ditugu, hortan zalantzarik ez, baina oso baldintza txarretan ari dira lanean azken urteotan. Eta COVID-ak biluzik utzi du Euskal Osasun Sistema Publikoaren jostura guztia eta egitura guztia. Argi eta garbi geratu da, lehendik ere zer nolako murrizketak eginak ziren, lehendik ere zer nolako beherapenak eginak zitzaizkion osasun sistema honi. Eta orain profesionalak, lehen lerroan egon diran profesional horiek guztiak daude nekatuta, ahituta, angustia handia pasa dituzte egunak babesteko inolako materialik gabe, testak berandu egin dizkiete, 3.000 langile izan dira kutsatu direnak, mediku, erizain, zelari, garbitzaile, sukaldari, administrari, 3.000 pertsona izan dira kutsatu direnak Osakidetzan, ez da nola nahiko zenbakia, eta langile bat gainera hil eginda, Osakidetzako langile bat hil eginda. Osakidetza Europan puntan zegoela, punta-puntan, goiko mailan zegoela esaten ziguten, eta ikusi duguna da buruan plastikozko boltsak jarrita eta basura poltsekin egindako jantziz babestu diren mediku erizainak. Hori da ikusi duguna. Eta COVID-aren krisi honetan, beste gauza larri bat gertatu da, eta gertatu da herri honetan biztanleko kopuru oso handia hil dela. Europan estatu bat bagina, Belgikaren atzetik hildako gehien izan dituen herrialdea izango ginatekeela. Eta hori, datu objektiboa bat da, kontuan hartzekoa, eta nolabait erantzunak emateko datu bat dela uste dut. Justiziak gaur bertan berretsi du pandemia garaian arriskuan jarri zirela osasun langileak. Hori berretsi du gaur justiziak. Eta orduan galdera da, noiz egin behar duzu autokritika Urkullu jauna? Noiz egin behar duzu autokritika gertatutakoaz eta kudeaketa honetaz? Eta noiz eman behar dizkiezu argibideak langilei? Noiz eman behar dizkiezu argibideak Urkullu jauna? Langileek eutsi diote azken urte hauetan Osakidetzari. Beraien lanari esker eutsi da Osakidetzako ezurdura. Ez du balio 8etan txalo egitea eta gero beste alde batera begiratzea. Ez du balio 8etan txalo egitera ateratzea eta gero langileak alde batera utzi eta kasorik ez egitea. Eta ez du hau Euskal Herria Bilduk esaten dute sindikatu guztiek, Osakidetzako langilek babesik gabe beraien tipoa jokatu duten pertsonak izan direla, lehen lerroan egon diren pertsonak izan direla. Beraz, Urkullu jauna esku batekin txalo eta beste batekin bozketa eta murrizketa. Horixe da eskaini diezuena. Decía en euskera que esta pandemia ha venido a confirmar un sentir común entre todas nosotras y todos nosotros porque lo hemos sentido, porque hemos visto que Osakidetza ya no es lo que era y que tenemos los mejores sanitarios y sanitarias, que tenemos los mejores administrativos, administrativas, celadores, celadoras, cocineras, limpiadoras en Osakidetza, pero que trabajan en peores condiciones que hace años. El COVID ha dejado desnudo las costuras del sistema público de salud. Profesionales agotados, falta de EPIs, falta de test masivos, una trabajadora fallecida, 300 trabajadores contagiados. Es un ranking terrible. Nos dijeron que Osakidetza estaba a la cabeza de Europa y hemos visto a sanitarios protegiéndose la cabeza con bolsas de plástico, haciéndose trajes con bolsas de basura. Lo hemos visto todos y todas y esto ha sido así. Esta crisis del COVID nos ha dado también datos
desde mi punto de vista, muy preocupantes, porque si fuéramos un Estado, seríamos el segundo Estado en Europa con mayor número de fallecimientos. Y este es un dato preocupante que nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestro sistema de salud. La justicia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, acaba de confirmar que este Gobierno puso en riesgo la salud de las trabajadoras y trabajadores durante la pandemia. Y entonces yo le pregunto al señor Urkullu, ¿cuándo va a hacer autocrítica, señor Urkullu? ¿Y cuándo va a dar explicaciones a las trabajadoras y a los trabajadores de Osakidetza, señor Urkullu? No vale salir a las 8 a aplaudir y aplaudir con una mano y recortar con la otra mano. No vale. Nosotras, cada vez que hemos aplaudido, hemos adquirido un compromiso. Por eso estoy diciendo estos días que ahora tenemos que convertir cada uno de esos aplausos en un voto para Euskal Herria Bildu. Y el 12 de julio estoy convencida de que esto va a ser así. Egoera aipatu dizuedana dalako gure 10 konpromisoetan, hortxe dituzue 10 konpromiso gehi bat, 11 konpromisoak. Lehenengoa osasuna da. Osasun publikoa indartzeko konpromisoa, murrizketekin eta prekarietatearekin amaitzeko konpromisoa, egiturak berrantolatu eta lehen arretako medikuak eta erizainak indartzeko konpromisoa. Bigarren compromisoa, compromiso con el empleo y la protección de los trabajadores y las trabajadoras. Apostamos decididamente por el empleo, por un empleo de calidad, por el empleo que nos permita llevar a cabo un proyecto de vida a todos y a todas, a los jóvenes en especial, que no han conocido más que precariedad, no han conocido más que una crisis detrás de otra crisis. Y esto tenemos que cambiarlo. Proponemos un pacto por el empleo de calidad en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 3. Hirugarrena, industria sendotzeko konpromisoa eta berrikuntza eta susperraldi industrialaren aldeko konpromisoa. Eraldaketa handi bat behar du gure industriak, oso handia, oso uztartuta egon behar duena, gainera larrialdi klimatikoarei aurre egitearekin. Eta horretarako orain bertan hasi behar dugu, hemendik 10-20 urtera izan nahi dugun industria horren zutabeak jartzen. Orain hasi behar dugu lanean, hori proposatzen du Euskal Herria Bilduk. Compromiso con el cuidado de la ciudadanía. Compromiso con el cuidado de las personas mayores, de sus cuidadoras. Hay que garantizar el control público de los centros residenciales para personas mayores y crear un sistema vasco de servicios sociales moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando necesitemos ser cuidadas o cuidados, cuando necesitemos que nuestras madres, padres sean cuidados o cuidadas, sepamos a dónde tenemos que ir. Que no haya un desequilibrio territorial como el actual, en donde, por ejemplo, en Ondarroa, por una persona mayor en una residencia se pagan 52 euros y en Mutriku se pagan 16,2. No puede ser. Tenemos que cuidar a las personas, a todas, en la medida que lo necesitan, desde que nacen hasta que morimos. Todos necesitamos cuidados y la calidad democrática de un país también se tiene en cuenta o se valora según el cuidado que se da a sus personas. Gizartea babesteko konpromisoa, 5. konpromisoa, generazio arteko elkartasunez, 120 euroko soldata haur guztientzat, Save the Children taldeak oraintxe bertan, atzo bertan, berretsi du beharrezkoa eta garrantzitsua dela neurri hori. Gazteentzat emanzipatzen laguntzeko 300 euroko soldata eta erretirora iristen ari garenontzat eta iritsi zaretenontzat 1080 euroko pentsio minimoa. Horregatik ari zarete astelenero kalera irteten eta zuen aldarrikapenarekin bat egiten dugu Euskal Herria Bildutik. Derecho a la vivienda. Para hacer un proyecto de vida necesitamos poder vivir en alguna parte y el precio del alquiler está no por las nubes, está en la estratosfera. Nosotros y nosotras por eso queremos poner 11.000 viviendas de alquiler público para que la gente pueda acceder a ellas
de alguna manera factible para hacer ese proyecto de vida y queremos bajar el precio de los alquileres. Larrialdi klimatikoari aurre egiteko konpromisoa, Mikelek kontatu dizu oso ondo, lehengoan esan nuen bezala Mikel Otero garantia, beraz, enaiz ni luzatuko. Hezkuntza sistema aldatzeko konpromisoa hori ere bai, uste dut oso garrantzitsua dela herri baten garapenerako eta herri aurreratu bat izateko hezkuntza sistema indartsu bat edukitzea eta horretan aritu behar dugu. Baina lehenengo begirada bat gertuko begirada da. Gertuko begirada jende asko galdetzen duelako nola hasiko da hurrengo kurtsoa eta ez dagoelako erantzunik Jaurlaritzaren aldetik. Beraz, begirada bikoitz horretan, ratioak 15era jeistea, ikasgela berriak, esan nahi dut eraikuntza berriak edo modulo berriak antolatu ahal izatea, neurri soziosanitarioak bermatu ahal izateko, interneterako sarbiderik ez daukaten aurrentzat kit bereziak ematea, neurri ugari orain kurtsoa egoera ontxamarrean hasteko eta gero hezkuntza lege berri bat behar dugu. Lehengoan izan nuen aukera Finlandiako hezkuntza ministroarekin elkarrizketatzeko eta berak kontatu zidanan nola egiten duten hezkuntza publikoa batez ere, berne produktu gordinaren 6% hezkuntza publikora bideratzea proposatzen dugu guk eta oso hezkuntza deszentralizatua, udalekin koordinazio handian, udal zerbitzuak ere erabiliz eta autonomia askodun hezkuntza bat. 9. konpromisoa, euskararen aldeko konpromisoa. Euskaraz bizitzeko eskubidea dugu, euskaraz ikasteko eskubidea dute herri honetako emakume eta gizon guztiok. Eta erronka bat daukagu, euskara 21. mendera ekartzea. Euskal Herritar guztiontzat justizia nahi dugu. Eta Pili eta Afonso aipatu dituzte bai Ebak eta bai Mikelek ere, baina nik ere aipatu nahi dituzke. 30 urte eta gero gaur ostirala 100 lagun joan baitira abiatuko baiziren dagoeneko Espainiako kartzeletara, milaka kilometrotara, oraindik ere salbuespenezko eta lekuz kanpoko neurriak indarrean daudelako. Presoak etxera ekarri behar ditugu, presoak Euskal Herrira ekarri behar ditugu. Herri justu batean hori lortu behar dugu. Gure besarkada gaur berriz ere kartzeletara abiatu diren guztiei. Eta Euskal Herri justua hitz egiten dugunean, lehen Mikelek aipatu duen kontu bat ere, zero korrupzio herri honetan, zero korrupzio dago Euskal Herria Bildun, zero korrupzio izango da Euskal Herria Bilduk herri hau gobernatzen duenean. Izan zazue argi, nire konpromisoa da. Eta zero violentzia matxista, zero violentzia matxista. Eta zero violentzia matxistarako herri hau bestera batera eraiki behar dugu. Horregatik egun hauetan sarritan esaten dari naiz, hemen dagoela nire ezkerreko eskua, ezkerretik, soberautzatik, feminismotik, eta jendea herrian jarriz, gure politiken erdigunean jarriz, herri hau eraikitzeko. Horrela amaituko dugu, horrela ere amaituko dugulako violentzia matxistarekin. Azkenik eta bukatzeko amargei bat, 11. 11, askotan da esaten dut 11 lan egiteko prest gaudelako, baina 11. ezinbestekoa zaigulako. Herri honek bere buruaz erabakitzeko eskubidea behar du, herri honek bere burua gobernatu behar du, herri honek aurrean aipatu ditudan horiek guztiak egin ahal izateko bere buruaz gobernatu behar duelako. Jendea zaintzeko, geure buruaz gobernatzeko eskubidea izan behar dugulako. Beraz, Euskal Herria Bilduk bermatzen dizue erabakitzeko eskubidearen alde lan egingo duela etengabe. Gurea Euskal Errepublika independentea delako. Hauek gure konpromisoak, hauek nire konpromisoak eta gure lantaldearenak, zuenak egitea nahi dudan konpromisoak guztion artean egingo dugulako hau. Guztion artean
egitea baino beste aukerarik ez dagoelako. Izan ere gauza badat zer egin nahi dugun eta bestea da nola egingo dugun. Eta nola egingo dugun ere erakusten ari gara gobernatzen ari garen udaletan edo erakutsi genuen Gipuzkoan agintean egon ginean. Ez da agintean egoteagatik guk gobernatu nahi dugu jendearekin eta jendearentzat hasieran esan dizuedan bezala eta eregileekin eta akordioak erdietsiz eta akordioak lortuz eta elkarrizketaren bitartez horrela gobernatu nahi dugu. Beraz, nire konpromisoa hori ere bada. Ni lehendakaria baldin banaiz herri hau bestera batera gobernatuko dut. Zuekin batera gobernatuko dut. Zuek ondoan izan da gobernatuko dut. Eta talde hau guztia nire atzean dagola eta eskutik oldo ebatuta gobernatuko dut. Ez daukat zalantzarik. Herritarrentzat ari garelako, baina zuek ezinbestekoak zaretelako hau guztia egiteko. Ezinbestekoak zareten bezala gure balore hauek guztiak plaza honetatik kanpora emateko. Gure balore hauekin jende askok bat egiten du. Orain gure erronka da uztailaren 12an hoiek guztiak Euskal Herria Bilduren talde handionetara batzea. Gauza bat esan nahi dizuet, sinetsi gure momentua dela. Asko dugu irabazteko, asko dugu irabazteko, Besteak beste, gure askatasuna dela sinetsi, askatasuna ere irabazteko daukagulako. Gora Euskal Herria askatuta.